Ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Cyane gose. Okay. Ikiganiro ni urazi igiswahili. Wewe urazi igiswahili? Cyane. Gose. Uriyemera? Cyane. Okay. Ikibazo kimwe kijana n'amafaranga 5,000. Mfite amafaranga 25,000 n'ibibazo 5. Wewe ikibazo gitoye amafaranga urayatora kandi akubaza ruko ndayaguhaye reka ndayaguhereze. Ayose nayo wanje. Tora. Yose. Bakunzi babujanyuzi murabibona amafaranga ngaya arayafise yose tugomba tumubaze. Okay. Ikibazo cha mbere ni umukutsa kivi mu Giswahili. Kucha kivi. Uto ni sekondi 5 kugira umuntu atisura. Imisegondi 5 ikibazo kimwe kijana imisegondi 5. Hey y'all come look at this. Yani mwendeshaji kazi. Unasema mwendeshaji kazi. Hapana. Zana 5,000. Uongo jamani. Ikibazo cha kabiri ndabajewe tubandanye. Ikibazo kigira kabiri kivuga giti inteko mva makungu mu Giswahili ni gute? God have mercy upon us. Mchungajitora inteko mva makungu. God have mercy upon us. Wibuke kwa kibazo kimwe imisegondi 5. Yani ni watu kutoka jumuiya ya kimataifa. Damara mai. Oya. Hapana, gerageza kandi. God have mercy. Ni watu kutoka kimataifa kama Sicho, zana 5,000. Zana 5,000 nacho. Wari kuraze kanacho ugerageze ikigira gatatu. Kigira gatatu kivuga uku. Gucura bufuni na buhoro mu Giswahili ni gute? Hey y'all come look at this. Yaani kunyanyasa zaidi ya kunyanyasa sana kuliko maelezo ya mtu. Yaani kunyanyaswa sana. Uti? Ni kunyanyaswa sana zaidi ya wengine wanavyonyanyaswa. Ikibazo akaba aragitoye urariye 5,000 ya mbere. Sawa. Ikibazo cha nyuma kivuga giti urana kugisigaranye amafaranga asha kuri 10,000 ni wagitora ayo ucuyatwara. Ikibazo cha nyuma kivuga giti muri ntibate mu Giswahili muri ntibate ni gute? God have mercy. Sehemu ya uchakavu kutupa uchafu yani chakavu. Hapana. Ntibate. Muri ntibate. God have mercy upon us. Sawa, ikibazo kimwe kijana imisegondi 5. Oya gerageza basi gerageza. Yaani naweza kusema kwamba ni sehemu ambayo hawezi wakatupa kitu. Ila lakini pia ni sehemu yaani ni kama sehemu ambayo hawezi ukatupa kitu ama si bana ni mulini bati. Ngongo hiki? Wale wasitupe yaani sehemu chakavu fulani. Damara mai. Oya. Hapana umeshinda mzee nipatie frank. Nipatie frank umeshinda. Hamna nani? Sawa. Usigaranye 5 reka turondere ikindi kibazo kimwe tukubaza kugira ngo ugitoye ucuyatwara. Reka tukubaze kimwe muri byo twe twabajije abandi kivuga giti amasoko ntanga nguvu mu Giswahili ni gute? Amasoko ntanga nguvu mu Giswahili. Ni sawa na ni chimbuko au chimbuko. Ngoja kwanza. God have mercy. Subiri kwanza hewani. Ni chimbuko au chanzo. Chimbuko au chanzo cha
yani cha mashimo ya utendaji kazi au chimbuko la mifereji ya kazi. Ubyakora ugerageza ijyanye mabwiyo yatwara. Gerageza. Imisegonda 5. Chimbuko amasoko ntangagugu. Ni chimbuko ya mifereji inayotoa nguvu au chanzo cha numva nifuza kumenya umuntu cha shimo fulani la kutoa nguvu. Sio hivyo. Yaani chimbuko amasoko ntanga nguvu. Ni chimbuko au chanzo cha mfereji au shimo la kutoa nguvu, utoaji nguvu. God have mercy. Oya. Okay, akajambo kamwe kubera ko naco watoye kimwe amafaranga ya mbere wayatwaye naco. Ariko ibisigaye byose byakunaniye. Nakaye kajambo basi wobwira abakunzi babujanyuzi. Akajambo abdanyuzi. Ngongo iki? Akajambo abdanyuzi. Wobwira abakunzi babujanyuzi badukurikirana. Abakunzi babujanyuzi. Karibuni sana hapa. Wapi hapa nafasi panaitwaje hapa? Buterere. Karibu sana mtutembelee hapa kwa ajili ya kutuuza maswali, lakini maswali sasa mnayotoa ni magumu sana. Hata kama ingekuwa ni mzee mkubwa zaidi ambaye anajua Kiswahili ni ngumu. Kwa mfano kama chimbuko masoko nanga nguvu ni chimbuko au chanzo cha mfereji unaotoa nguvu. Ile umesema kwamba nimeshinda wakati nimepatia hapo. Karibu sana. Sawa asante. Turashimye cyane. Asante sana murakoze. Sawa. Bakunzi babujanyuzi nko mubibona cyari cyakiganiro nyene urazi Igiswahili nko twakuranye n'uwa mbere yagiye yananiwe ariko ugira kabiri yagerageje aratora ikibazo kimwe kandi amafaranga mwabonye yatwaye ni ibintu byo kuri brema amafaranga yatwaye. Ciao naho ubutaha.